Hii ni Weru TV. Ntugwira nende mangabana pono bedire tabakinyonyeda kwa moma hurati tieri nyuma nende ngabana kawira mwangaza amwana munini okende ne account ya Meru mambura yare kudirite nende ageta na berentu kweru eno kinywa ni mangiri yanto amwana kinya abunge bonde ba account ya Meru atyo mubunge otigene West kende kinya na kudirite itumana imantu nende yadirite akikujaira miari mwanya na kinya yedira nende akiona kia mugaruko y'umweru yogi siasa kana siasa cyangwataniro ende yana yangia mwingine ende ikendeto cyeto worobweru are na ya moyar tutirite to kubangana iria ngabana kawira mwangaza na bodo mijoki kunywedo muma kwa mbere ryangoe Mike Makarena kwera kawira awatentu bake nabere baidire bakire ko muruma amona kiraito ende baritere amerungwe abunge okinyikarone binene bya bunge kono mitratara ya uritingwe na mbunge adaraka gitonga murugara kuga ina wetikyo koti ekedira gita na mere na kuwa ruto machinete kidirano kidiru wana to madivya Weru are ne sindi karweda nangetwa PHINEAS IMAANA tudiro tukota na ira mwanka mudiano tekediro kyulawa tukeruare ntuko kalono kalinguli na kalawa Nteto cheru de dato ikamberia daichi chiongwa gabana wabadato wa Meru na wambere mwekuru Honorable Bishop kawira mwangaza iruare mubenya na nyote mumana kwa yukyo bichi ya mwana munini yoki Reverend mutuma ntoidinkia kawira ediriti ya kiunya mumaru nguru mugambi dani ya koti ya Meru na areru wa imangabana bonde mirongwena na batano badabe ediriti nende bakecha lawaba ediriti bakinyo kwa muma ya kuambiri yangwe Muthenya janarue gukari ntuku inene muno ja kaunti ya Meru gukari na kiatho kunyuithia ngabana muthure kawira mwangaza na munino awe mutuma ntoithingia muma kenda baka jukyo bisi na kwambiria kuritira mu Meru ngugi na kiatho giki atongeria bagi siasa bagishumiria kwa wingi bare MCs barabara thurirwe abunge bonde tibara mubunge muthure wa Tigania West seneta muthure wa Meru kathuri murungi na kinyoda umite obisine mithikari nturi county commissioner Fred Dunga na atongeria kathumba kumakire thirikari nene alio mangireti kobiora ni waziri wa mumbire beumbithi na uritingo ibo mwingi manjanji na kinya mwingi jwanto bagishumiria kwa wingi bunene weke kuthithikite keni na Kinoru Stadium ikundi mwanya ni bakwibangite obwega gutumbuiza geni bagitiyo Ida kunywa muma kare gukinya Justice Juguna na timu yawe ne bakwibangite bakungana na wambere kunywa muma nengabana muthure kawira mwangaza I Honorable Bishop Kawira Mwangaza do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Governor of Meru County, that I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office, and that I will do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya without fear, favor, affection, or ill will,
So help me God. Akithingatirwa ni munini wa mutumanto ithingia. I, Honorable Reverend Isaac Mutumanto Ithingia, swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Deputy Governor of Meru County, and I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office, and that I will do justice to all, accordance with the Constitution and the laws of Kenya, without fear, favor, affection, or ill will. So help me God. Na kumira ubarasa ina maratasi ja kuonania ba kunywa muma na bali tayari kujokia ofisi ya ngabana na ya munini wa ngabana wa Meru. I now present to you Her Excellency Honorable Bishop Kawera, the Governor of Meru County. Can you please give her a round of applause and welcome her? I will now present the certificate to him as a sign that he has been authorized to hold that office. Kuma kinoru gicigo mbunge kia North Imenti nkiripotera nteto cia Weru rekwa rietwa ni Mutugi Kare. Atongeria bara bathuri na kura bareo abunge ba kaunti ya Meru tinga mubunge wa Tianiawas Dr. Kanyuthia Mutunga urakinyawe amwabo utumanite ibakinyire kenine kia Kinoru Stadium muthnyweru ari mambureni ya kunywithwo muma kwa ngabana umweru wa kaunti ya Meru Bishop Kwera Mwangaza nerani ndibethirite bakia na wira ni ati bakethira bai mwatira kia kiruri tangwe kenda ukiria Meru ire yonde na ndinyu mekawira Mwangaza kunyuthwa muma na kwa ngavana wa Meru kiri kiatho giki abunge baraba thurinde na kaunti ya Meru niboka kiatho na giki no mako mebetho bakimucokeria nkatho na kumwikira wira nete baketho bagitanire nguginwe. Tunakupatia support yote uko Centroiment ni kwenu, tutakusupport kwa mambo yote yale unataka tufanye mpaka tuone wananchi wa Meru wameinuka. Sisi vile tumekaa chini na elected MCAs na tumekubaliana tutapeleka Meru mbele tukiwa na wewe, kuwa na uhakika ya kwamba sisi tukiwa katika serikali kuu kule juu tuko tayari kufanya kazi na wewe, na hakuna wakati hata mmoja ukituita wakati ambapo unatuhitaji, tuko tayari kufanya kazi na wewe ili hao wananchi waweze. Na mimi kama mbunge wa Igembe Central naahidi kukupa support yangu na wananchi wa kwangu, na naahidi kufanya kazi na wewe na nitajitolea kufanya kazi na wewe so that we can improve the living standards of our people. Tukiwa na huu mshikamano wa viongozi ule uko mbele yetu siku ya leo, hatuna taswisi kuwa under your leadership Meru will grow to greater heights. Mbwire ibwega no ntobwa uchagura mama no ntobwa kuchagura gavana ni nani? Gavana ni nani? Ibwega sana ibwererwe ngino anto ngino kiao na imbijaga tumenyera vili. Na mimi nikiwa mjumbe wa county headquarters na kuhakikishia nitakuunga mkono 100%. Bwana munyao ningathimo ambera katomwa wonto ithirikari na ari utomwa ambera ndaya mbokethie nkethi yewe kendene yandwa munyana alikuo kutavia mama Kawira. Hebu mpigeni makofi. Enda sikiza watu huko, usisikite watu wako ofisi. Ule ameondoka alikubali kuketi chini na watu wa ofisi, ndio kwa sababu wakati alikuwa anaenda kwa wananchi, wananchi walikuwa wamejipanga.
angwa kwenda mama county tutafanya kazi na wewe na twatethania na utega kwa nguru amana bubu strita mudhure kadhuri murungi agwa kiuma gwitite abunge ba bonde na mena MCA baketha bagisha mena kawira bakiaranira bakaitangugi. Next week neontobo heshima yaku batwe twakarande nago na members of parliament twinde na tukarende na members of county assembly merwe ne eto twinde nikenda tugwetikaniria na tugwatanire nikenda tukuria meru mbere ogwo inkwendete no ntunura ugire uteta safari wenka awite na tongeria bonde ba Meru na sisi tutakuunga mkono with undivided support. Mithikari nturi urora romba nyagite kyo gavana ethwanu enka wikinyiti kikarone giki na kwithura akiuga wejite kuonania urumwe na ngwataniro akiuga kethura kigwata mbaru kawira mwangaza kirutingu gibwae. Tumefika hapa kusema ya kwamba gavana wetu mpya tuko tayari kusimama na wewe, tutakuunga mkono, tutahakikisha ya kwamba umefanyia watu wa Meru kazi na usistuke. Tuko tayari kusaidiana popote pale, tutakuwa kuhakikisha Meru yetu imesonga na ikaenda mbele. Kwa niaba ya rais mtarajiwa wetu, captain wa chama yetu William Ruto, pokea pongezi pia, na ametuambia sisi zote Meru hapa tukiwa jeshi yake tusimame na wewe na tuweze kuhakikisha Meru imesonga mbele. Atongere mwanya kuma kethirikari nene ario CS Kobia, PS Kaberia na Kajuju murungamiri Ombudsman iboka ikiatho negiki ona nyaba bakionania ngwataniro yao. Congratulate you, Governor, for the opportunity to lead our people in Meru County and to be an example that women can take over the mantle and make a difference. We commit ourselves as the office of the Ombudsman to ensure that we work together for the administration of justice. God be with you. I also stand here to pledge my support for you. I will do whatever I can in my office or wherever else I'll be to ensure that I give you the support as we serve the people of Meru. Sasa vile tutafanya wale viongozi wote wakiwa elected, appointed na other leaders for level hata ya within the community, mushikane pamoja, hizo shinda zetu za Meru zote tuitengeneze, ndio Meru ikuwe na better quality of life. Kiripotera Weru TV betamudhuri muriuki. Gavana umweru wa kaunti ya Meru Honorable Bishop Kawira Mwangaza uwetenende atira Meru ibakuda bakiona ngwira karita kawira orenende edirete chokairia Meru nkatho ni omuthura uwete atungatira Meru na kilunganture ni chonde kendo tiro tino kotiwa nyuma kirmanto yege weti na mbere. This is your victory. For everyone we went, you affirmed. Governor ni mama. Gavana wa Bathatu wa Meru ha Excellency Kawira Mwangaza awete akawatanira na biodorano mwanya mwana thirikari nene kenda kuritira Meru ngweta gavana uo. I call upon development partners, both local and international, to partner with us. I call upon national government to partner with my government for that one single purpose, to uplift the lives of our people. Ngalete na kuwa kinyakiri marando ya kandaradi atira nindi bakwithira bayathuja bona ya umana yorongo kenda kumeara batere kwithira yakiriawa na yara yatithira yakiriawa. We shall immediately undertake audit of all debts to establish genuine from the panton ones. Kirari tingweba county Kawira na barombete kwatanira nwe kendo tire bakuritangura kwagirete araithirete kinyakiarira kia mantu yo kwethira baite da konkathi akiwa bobo karingana na uraba kethira bakiritangwe. The staff of this county, I invite you, we walk this journey together. To you the adage, hard work pays, shall hold true. Efficient and effective service delivery is not negotiable. Diligence and dedication to duty shall be identified
recognized and rewarded through performance contracting. Indi okiriandikwo ba awete barabandiki na mirango enyuma na barane ndi bethirite bakiandika ona njira itagirite bakethira bakebela. My government will conduct thorough audits on all employees to fish out those ghost workers. Kirwaria orurokie ngabana Kawira Mwangaza ne kirite amero mairane kathumba yario kuretera mumero tungata kwithira kwina mbecha cia one fund gukiria rwangiro gima pamwire gukinyithiria nja cionthe rui kuria thuko ciore mibwa mero na kintu kirabethera bakire mabirio kinyamira kwagirithia barabara cia county gukiria biashara cia nthiguru utherikire michi kongelo karia county ne akiwatanaira na thirikari nene mwena ukiria kithomo kia ECD na kinyotira kwina basari kenda kithomo kitikethira kikiangaratana. Governor ni mama. Gavana wa kaunti ya Thaa Nithi Muthomi Njuki na munini okie nyaga Muisraeli muthenya rwari-ini ndi banywete mumana kuikia wathani wa mukondo ele nyuma ya kuthurwa ni akari ba kaunti mabura ya kwithirite kinya kujera ni akari ba kaunti kathumba bara kwithirite baikinyitha kiantere cia kathwana kiendo kujira kunywa mumaku. Na wananchi wazalendo ambao wameweza kufika hapa, jihisi mko nyumbani. Ikenini kia michetho kia muchi munene wa kaunti ya Thaa Nithi kathwana arakorontia antu kuma ntere mwanya cha kaunti no baikinyetie kwibonera kunyuithwa muma kwa gavana Muthomi Njuki na munini wake Nderebia Muisraeli kwambiria gipindi giake kia birita gavana wa kaunti no. Njuki na munini wake banyuithitwe muma imugambithania wa koti nene Thrispisa Cherere na mugambithania wa koti ya Rungu Joyce Gandani mbere ya methoma akariba kaunti no na atongoria mwanya bare omubunge wa Ekuru Muthure Susan Ngugi, Senator Mwenda Gataja, mubunge wa Ichigo ya Chuka Gamba Ng'ombe Patrick Munene, wa Tharaka Gitonga Murugara na wa Mara Kareke Mbiuki, amwe na kamishna wa kaunti no Nobert Komora na atongoria Bangi Kathumba. I, Onesimus Muthomi Njuki, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and perform my functions in the office, and that I will do justice to all in accordance with the Constitution